Priča nas dalje vodi u Zvornik gdje se nalazi Nikola Drobnjak, šampion u kickboksu i diplomirani pedagog. Za Nikolu kažu da je neustrašiv u ringu, ali isto toliko human u pristupu ljudima. Uživajte u priči koja slijedi. Ljubav prema kickboksu u Nikolinom slučaju javila se prije nešto više od 7 godina. Do danas trening, rukavice i ring sastavni su dio njegovog života, a veliki rad i upornost ključan detalj za uspjeh. Kickboksom sam počeo, da kažem, možda i kasno da se bavim. Sa 24 godine sam prvi put ušao u ring, sa 23 godine sam počeo da treniram. Eto, za tih sada već i nešto jače od 6 godina stvorila se ta ljubav koja je, mogu vam reći, sve jača i jača. Što se tiče treninga i odricanja su zaista brojna. Posebno moje odricanje i odricanje ljudi sa naših prostora. Niko ne živi od toga. To je najveći problem. Svi imamo svoje poslove, svoje obaveze. Petostruki je osvajač Balkanskog kupa, četvorostruki prvak Srbije B klase, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine i učesnik svjetskog i evropskog prvenstva. Često me pitaju koji ti je najbitniji meč. Moj najbitniji meč je taj prvi meč gdje sam ja pobjedio, da kažem, gdje sam izgubio meč, ali sam pobjedio samog sebe i shvatio da ja mogu time da se bavim. Godinu 2017. pamtit će po brojnim uspjesima u ringu, borbama i pobjedama, po prvom nastupu pred zvorničkom publikom i ovacijama sugrađana i onom najvažnijem, rođenju Nikše i Nine. Dobio sam blizance, dečaka i djevojčicu Ninu i Nikšu i to je još jedan, kažu, teret za sport. Ja ga ne smatram kao teret, ja njih vidim na svojim treninzima kao neku u glavi, kao neku podršku za dalje, da sutra kažu to je moj tata. Nikola je diplomirani pedagog koji već 3 godine radi u Zvorničkom centru za socijalni rad. Isto toliko se bavi problemom maloljetničke delikvencije i rodno zasnovanog nasilja. Kod nas u Centru za socijalni rad se najčešće obraćaju žene kada dođe do tog fizičkog nasilja. Mislim da veoma mali broj žena smatra psihičko nasilje nasiljem ili ekonomsko nasilje nasiljem. Tako da najčešće se javljaju kada dođe do tog fizičkog nasilja i to do težeg oblika fizičkog nasilja. Broj prijava rodno zasnovanog nasilja u Zvorniku je u blagom padu ove godine. U prvih 10 mjeseci evidentirano je 50 slučajeva. Građani nasilje mogu prijaviti javno i anonimno. Skoro svakodnevno Nikola se susreće sa različitim ljudskim sudbinama, problemima i oblicima nasilja. Nasilje koje na mene konkretno ostavilo najveći utisak je to nasilje djece prema roditeljima. Ne mogu reći, ne opravdavamo naravno ni jednu vrstu nasilja, ali ipak nekako kada vaše vlastito dete vrši nasilje nad vama, mislim da to ipak ostavlja jako veliki utisak. I tad roditelji najčešće dolazi kada je već, ajde da kažem, prosto narodski dogorelo. Tada je jako teško reagovati. Nasilje u porodici, nažalost, često se tretira kao privatna stvar koju bi, kako većina vjeruje, trebalo rješavati unutar 4 zida. Statistički pokazatelji nisu potpuna slika kada je o ovoj problematici riječ, jer na prijavljenih slučajeva dvostruko je više neprijavljenih.